لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Dragi braća, počituvani sestri, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Se sekavate koga minati od pat, pri krajot na naše to obrakjanje, rekov me deka pegamberot Muhammed sallallahu alaihi wa sallam na jedan fenomenalen način ja odslikal sostojbata vo koja što nije vernicite ne smeme nikogaš i nikako da si dozvolime da se najdeme. To je situacijata koga čovjek misli deka posti, misli deka se naogja pokornost na vozvišenje od gospodara Allah subhanahu wa ta'ala, međutim celi od svoj sevap, cela ta svoja nagrada, to je uništuva bidejki ne se otrgnal sebe si odrabotite koji što se karakteristični za predislamsko to doba na jedan čovjek. Znači, vernik od koga ke se pokaje, vernik od koga ke se prihvati konverata na Allah subhanahu wa ta'ala, treba da znaje i treba da mu bide jasno da ga za nego počnuva nova etapa na život. Za nego počnuva novo razdoblje vo koje što ke gi smeni svojite se kojdnevni naviki, ke gi smeni svojite tradiciji, svojite običaji i ke mu se posveti na ono što gospodar od Allah subhanahu wa ta'ala gobara od nego. Vo toj kontekst koga rekov me deka pegamber od alihi salatu wasalam veli, deka vozvišeni od Allah subhanahu wa ta'ala nema nikakva potreba za glata i žeta na onoj čovjek koji što nedolično se odnesu u ovo Ramazan. Znači, ne je primjerna ubavo odnesuvanje, ne je primjerna edukacijata na pegamber od alihi salatu wasalam. Gospodar od Allah subhanahu wa ta'ala nema nikakva potreba takvi od da posti. Od druga pak strana, morame da gi zapazime zborovite na pegamber od alihi salatu wasalam, kada što to i veli, isto taka odslikuvajkija, fenomenalna ta sostojba na jedan musliman, na jedan vernik, to jest koga zbori i dava smernici kako jedan vernik vo Allah subhanahu wa ta'ala, kako čovjek koji što veruje u ovo sudnji den treba da se odnesuva. Veli pejgamber od alihi salatu wasalam, dragi počituvani moji, inna sitka jehdi ilal birri, na vistina i vistino ljubivosta čovjeka sekogaš go vodi kon dobrotvorstvo to. Wa innal birre jehdi ilal dženne, a na vistina dobrotvorstvo to čovjeka sigurno go vodi na patekata kon džennetot. Wa inna režule le jasdiku hata yuktebe inda Allahi siddiqa, i na vistina čovjek od keja zbori vistinata sve do deka vozvišeni od gospodara Allah subhanahu wa ta'ala kaj sebe si nad sedumte nebinja, nad negovi od arš, do deka gospodara subhanahu wa ta'ala takvi od čovjek nego zapiše voredot na tije koji što je ljubat i jasakat vistinata. Od druga pak strana imame drug profil na čovjek koji što si gi zanemaruva svojite obvrski vo sekojdnevni od život, a i ja otvorila ova dragocena šansa na ovoj mesec Ramazan za koji što ne znajeme i ne sme sigurni da li nekogaš drug pat vo život od ke go doživeme, ke ja doživeme ta šansa gospodara subhanahu wa ta'ala da ni prosti, a vernik od sekogaš treba da brza se osvojite dobra. Veli pejgamber od alihi salatu wasalam vo produženje na ovoj ist hadis, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, a na vistina lagata čovjeka sekogaš go vodi kon ona lošoto, sekogaš go vodi kon rasipanosta, sekogaš go vodi kon ona što go dalečuva od milostana gospodara Allah subhanahu wa ta'ala. I nemojte da pomislite deka lagata je samo ona koga nekoga ke izlažeš ili koga nema da kažeš vistinata poradi ova ili ona ravota. Ne, počituvani moji, lagata ima malku poširoko značenje i lagata sekako deka može da znači i laga je što? Laga je i moment od koga čovjek od ja otrgnuva od sebe Allahova ta milost. Moment od koga čovjek od ja poreknuva Allahova ta blagodet. Moment od koga čovjek od go otvrluva od sebe si sve to ona što sigurno go vodi kon patekite na milosta Božja. Veli pejgamber od alihi salatu wasalam, wa inna ređule le jekzibu, wa inna ređule le jekzibu, i čovjek od wa innal kadhiba yahdi ila nar,
vika, a lagata čovjeka sigurno go vodi kon patot na džehennemski ogin, Allah da ne čuva od nego, alijadu billah. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ لَنْ يَزَالَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. I konečno na kraju dođe najgolemata, najstrašnata, najpogubnata rabota za čovjekot. A koja je ta, dragi i počituvani moji? Allah da ne čuva od istata. Ta je i čovjekot ke laže se dodeka kaj vozvišeni od gospodara Allah subhanahu wa ta'ala ne bide zapišan vo redot na tije koji što postojano lažat. A najgolemata laga je, kako što rekov me predmalku, da je negiraš Allahovata blagodet, da go zaboraviš svoj od gospodar, da ne znaješ da mu zablagodariš i da priznaješ deka seta ova ubavina ne je delo na prirodata, ne je delo na slučajnosta, tuku je delo na vozvišeni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala, na upravitelot so kosmosot, na sozdavatelot na vselenata, koji što dobro go znaje i ona što je na neboto i ona najsitnoto što se naogja na dnoto na ovo jezero pred koje nije se naogjame. Wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh.